Shalom Pepe Didier, tunabariki Mungu kupata nafasi nzuri tena kama hii. Siku ya leo tunasema asante Mungu kwa kutupatia nafasi kubwa. Tunakubariki, tunaweka kipindi mikononi mwako. Tunahitaji presence ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema asante na kwa Mungu kupata kipindi hii, nafasi nzuri kama hii ili tuongee tena neno la Mungu siku ya leo. Siku ya leo tunaongea kichwa ambayo inasema tunaenda kuongea kichwa ambayo inasema mpango mzuri juu ya mwanadamu. Mpango mzuri juu ya mwanadamu, parti yake ya pili. Siku zilipita tuliongea mpango wa Mungu ni nini? Sikia mpango wa Mungu juu yako. Leo tunaongea juu ya mpango ya pili. Amen. Ama mpango wa Mungu juu yako parti D. Itakusaidia na itanisaidia kuelewa mpango wa Mungu ni nini katika maisha yangu. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura 37 ama Genesis 37. 37 tunaanza kwa mstari wake wa 18 ama 18 mpaka 27. Tunasoma katika jina la Yesu. Wakamwona toka mbali, na kabla haja wakaribia, wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa mandoto anakuja, haja twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo. Nasi tutasema nyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. 21. Rubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue. Rubeni akawaambia, msimwange damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse ili apate kumwokoa katika mikono yao. Akamrudisha kwa baba yake. 23. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyovaa. 24. Wakamtwaa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. 25. Nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ismaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubaki na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. 26. Yuda akawaambia ndugu zake, kwafaa nini kumuua ndugu yetu na kuficha damu yake? 27. Haya, na tumuuze kwa hawa Waisraeli wa Ismaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yake ni ndugu yetu, na damu yake ndugu zake, na ndugu zake wakakubali. Amen. Ndio usome ilikuwa ndefu kidogo, lakini tutafasiria. Bien-aimé, kuna mpango mzuri ya Mungu juu ya maisha yako. Tulisema hapo awali kama mtu akupangie asikupangie, tuna baba anayetupangia vizuri. Mtu akupangie vibaya
wakupangie vizuri, ni sawa. Amen. Lakini ni sharti mpango wa Mungu ndio itendeke juu ya maisha yake. Tuna bahati wakati tumeamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Wakati unaamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, Biblia inatuambia kama unaitwa mwana wa Mungu. Maana katika kitabu cha Yohane sura 1 mstari wa 12 inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana. Ni kusema unapookoka, unapopokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, una neema kubwa ya kuwa mtoto wa Mungu. Na ukiwa mtoto wa Mungu, Mungu anakupangia mema. Mungu anakupangia mazuri. Watu wakupangia wasipokupangia, Baba ashakupangia. Wakupangie mzuri, wakupangie mibaya, ni sharti mapenzi ya Mungu itimilike juu ya maisha yako. Bien-aimé, masemi ya watu sio masemi ya Mungu. Mawazo ya watu sio mawazo ya Mungu. Acha watu waendelee kuwaza juu yako. Wawaze mzuri, wawaze mbaya, kaa kimya. Mungu anaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Macho ya watu sio macho ya Mungu. Sio gisi watu wanakuona ndio kwa gisi Mungu na anakuona, hapana. Mungu anaona tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Na mpango wa Mungu sio mpango wa watu. Kwa sababu watu wanapanga mazuri kwa unafiki. Ni wengi wanaokuwa na upendo unafiki. Ni wengi wanakuonesha mazuri kwa macho, kumbi nyuma ama roho wanapanga mabaya juu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tuna neema kubwa wakati tumeokoka, tumepokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tumekubaliwa na Mungu, Mungu anatuwazia mema. Joseph alikuwa mtoto katika nyumba ya Jacob. Alikuwa mkubwa yake na Benjamin. Wao wawili walizaliwa katika tumbo moja ya mama yao Rachel. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aliwajalia neema wakakomaa. Na huyu ndugu Jacob alipenda Joseph sana na Benjamin. Kwa sababu gani aliwapenda? Kwa sababu walikuwa watoto wa Rachel. Rachel ni mwanamke mwenyewe alipenda kwa roho yake moja. Alipenda kwa roho mmoja kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa bahati mbaya Rachel alikufa bila wakati. Sasa upendo wa mama akaweka kwa watoto. Joseph alikuwa na neema na kibali mbele ya Mungu. Mungu alimpenda na akampatia rev, akampatia ndoto, akamplanifie maisha yake, akampangia mambo mazuri juu ya maisha yake. Na katika maisha nikwambie, baraka yako ndio jaribu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Baraka unayo ndio jaribu yako. Neema yako ndio jaribu yako. Nyota yako ndio jaribu yako. Mungu asaidie sana. Joseph, Biblia inatuambia kama tuli ya kwanza, baba yake alimfanyia tinik ama robe nzuri. Kumfanyia robe nzuri ikaleta vita ya kwanza kwa ndugu zake. Kwa nini Joseph? Kwa nini tu Joseph? Pourquoi seulement Joseph? Kwa nini Joseph? Wakikuuliza wewe kwa nini tu wewe leo, haiko ya kwanza. Ilianza uliziwa tangu zamani. Wakati Joseph aliuziwa robe nzuri, maulizo ilianza. Sasa mtu akiuliza sana juu yako leo, haitakuwa ya kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Wakaendelea pamoja. Biblia inatuambia kama Joseph akalota ndoto. Sema ndoto. Haleluya. Ndoto ya Joseph ikakuwa jaribu ingine ya pili katika jamaa yake. Kacha alota ndoto, akasema ndoto ya kwanza nalota wako sijui shambani, walikuwa wanalima, wanakuwa nakata sijui nyasi. Sasa nyasi yake inashimama, lakini ya wandugu zake wote nafanya inalala chini. Haikuwa uongo, ilikuwa ukweli, lakini hawakuelewa. Inawezekana useme neno leo watu wasikuelewe, lakini kesho wajiambie kusema kumbe fulani alikuwa kanasema kweli, na ishakuwa trop tard. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoketi katika maneno ya Mungu, unapoketi katika mpango wa Mungu, kuna watu watakuelewa, utakapoanza watakuelewa, lakini itafika wakati fulani watakia kuelewa na ishakuwa trop tard. Na sasa utaendelea, kuna watu ambao watasema, kuna watu watakupiga vita kwanza, na kuna wengine ambao wataanza kujitapa kwa jina yako, waseme
eti sie ndio tulimfanya akuwe hivi, sio tulimpatia mawazo. Okay, yeye ndio mwenyewe alikuwa anapinga idea yako, lakini sasa ina resi atajipiga kifua yeye ndio mwenyewe alikusotenir, yeye ndio alikuwa pamoja na wewe, yeye ndio alikuwa accompany. Jina la Bwana libarikiwe. Ni maisha binafika. Biblia inatuambia kama ile ndoto ikaleta jaribu, vita ikainuka, vita ikainuka. Unapokuwa na Mungu, neema inakuleteaka vita, na hiyo neema inapiganaka hiyo vita. Vita ya pili kainuka, akalala tena, analota ndoto. Alipolota ndoto akasema, nimeona jua na nyota inanizunguka, nimeona manyota inazunguka na jua na mbala mwezi yote inanizunguka. Nawe kaleta jaribu. Akamwambia sema Joseph, manake ona tatuambia kama mie baba yako na mama yako na wadogo na wakubwa yako sio wote tutakuabudu wewe, unakuwa nani? Jina la Bwana libarikiwe. Au kuelewa mpango wa Mungu. Ni wachache wataelewa mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Ndio maana tunapoishi usidharau awaye yote. Haujui nani atakupatia kama kesho. Haujui nani atakufanyaka ukue kesho. Haujui nani ndio atakuweka mlango wa wewe kuendelea kesho. Haujui nani mwata kusaidia kama maisha. Ndio maana tusiwe tunadharawana katika maisha. Haleluya. Joseph ikakuwa jaribu. Kumbe yeye ndio sauver wa nyumba yao. Haleluya. Biblia inatuambia wakaenda kulisha manyama, mpori, makondoo wakaenda kulisha mpori. Baba yake na Joseph akaita Joseph, pelekea ndugu yako chakula. Inawezekana maisha ufanye kitu kizuri, lakini kwako kugeukie mabaya. Unaweza kutenda mema leo na ile mema kugeukie mabaya. Ni mzuri. Haleluya. Binafikaka. Na inapokufikia uzanye kama njoo inakuwa ya kwanza, hapana. Sasa exist. Binafikaka. Unaweza fanyia mtu kitu leo kizuri, tena ukifanya kwa moyo mwema, lakini bakudekonsidere au badekonsidere kile kitu wasikione kia maana, au kile kitu kilifanya ikuletee jaribu alorke ulikifanya na moyo mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Joseph akapeleka chakula. Alipofika kwenye wakubwa yake, wanamuona kwa mbali, wanaanza kupanga mpango mabaya juu ya maisha yake. Bien-aimé, shetani akikutafuta hata kutafutia mbali, atakutafutia mnyumba yenu, atakutafutia mjamaa yenu, atatafuta mtu wa karibu na wewe. Wenda jaribu itokake mbali, shida itokake mbali, problema itokake mbali. Sinatoka pale kwenye huko, ni kwenye jaribu itatokea pale. Na baraka yako ndio jaribu yako, na nyota yako ndio jaribu yako. Mungu asaidie sana. Biblia yangu inaniambia Joseph alipofika, wakaanza ndugu yake wakaanza bishana. Wanabishana. Tumuue, tufanye hivi. Bien-aimé, kunafikaka wakati watu wanafikiria sasa wanakutesa, kumbe wanakufikisha kwenye neema. Haleluya. Inawezekana mtu afikirie kama anakutesa, kumbe anakusaidia. Inawezekana mtu afikirie kama unafika anakufikisha mwisho, kumbe ndio anaanzisha sasa vitu. Haleluya. Kuna wakati shida itakufikia, utafikiria ni shida, kumbe ndio solution ya maisha yako. Usiwe sana unapigana na watu. Na usiwe unakuwa wa kwanza kulaumu Mungu juu ya shida unapitia, juu ya magumu unapitia, juu ya problemi unapitia, juu ya situation fulani unapitia. Usiwe wa kwanza kulaumu Mungu, maana hakuna mtu anajua Mungu wa 100%. Hapana. Mungu anatufanyia ni surprise. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza omba sikuoneshe kitu, unaweza muuliza sikujibie kitu, kisha kesho unaelewa kesho, njoo maana ilikuwa hivi, njoo maana Mungu alimpitisha hapa, njoo maana usikue haraka kupigana na Mungu. Kuna maproblemi yote utapitia wewe peke, mtu hatakusaidia. Utatafuta msaada kwa mtu, hautaipata, lakini Mungu yeye peke atajikaza umalize vita usudi kesho ushuhudie na watu washuhudie jina la Mungu mu maisha yako. Haleluya. Ndio kuna masituation utapitia, haita depende na wewe, hapana, ita depende na Mungu peke yake. Sijui shida gani unapitia leo, sijui magumu gani unapitia leo, na sijui vita yako inatokea wapi.
Inawezekana itokee mwana mnyumba wakuchukie, wakukatae. Inawezekana reputation yako kwa imeharibika kupitia situation fulani. Inawezekana shida umepata, unakosa msaada, itatoka wapi? Angalia juu mbinguni. Msaada iko kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Joseph akatupa ndani ya shimo. Citerne, Rubeni akapenda piganishe bikashindikana, akapenda devier plan kwa binashindikana. Haleluya. Mungu anatengeneza njia. Haleluya. Mungu ndiye anapasua njia kwenye hakuna njia, na anaipasua na watu wanapita. Acha Mungu akupasulie njia. Wewe mwenyewe ushakuwa bloke, umeshakosa ufanye nini, ushakosa kupitie wapi, ushalia unachoka. Mungu akupanguze machozi na akutie nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Maana katika maisha kuna kwa kama passage obligé, kuna njia yenyewe uko obligé, unapasha upitie juu upate baraka zako. Kuna njia ambayo unapasha, iwe ya mateso, kuna njia ambayo Mungu ashakutilia, iwe ya magumu, iwe ya shida, iwe ya kuteseka. Kuna njia ambayo Mungu ashakatia maisha yako, ni sherti uipitie. Unapoipitia usilaumu mtu, usilaumu Mungu, bakia karibu na Mungu. Wana wa Israeli walipitia mateso, lakini Mungu alijua na Mungu alipanga hiyo mateso, ilikuwa trase na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Joseph akauzishwa. Inawezekana na wewe uwe umeuzishwa. Maisha yako unaishi maisha ambayo haiko Mungu alipangiaka, au unaishi maisha unafikiria sema haukwake na Mungu tena. Juu ya kuona nini situation unapitia. Inawezekana watu meme waanze dute na maombi yako, waanze shakia maombi yako, sasa huyu mtu eske anaombaka kweli? Eske Mungu anamjua? Inawezekana watu waanze kujiuliza mingi juu yako kupitia shida unayo. Maana inafika kwa wakati shida unapitia, wanakupatia kayo inakuwa jina yako. Mungu usaidie sana. Lakini mawazo ya Mungu si mawazo ya mtu, na macho ya mtu si macho ya Mungu. Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Yatosha tuwe karibu na Mungu. Yatosha tumsogelee. Yatosha tumtegemee. Yatosha tusikate tamaa. Hata vita iwe namna gani, hata jua inawaka, giza itaingia. Hata giza inakuwa namna gani, nuru itatokea. Hata mvula inyeshe, bien-aimé, kuna siku mvula inaishaka tu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wewe mwenyewe unakimbia mtu juu ya shida, kesho shida ikaisha, utashindwa kumsogelea. Wewe mwenyewe unaniona niko mshida, niko magumu, giza imenifunika, siku mwangaza itaingia, utasikia haya kunisogelea. Tusiwe haraka kulaumiana, tusiwe haraka kulaumiana, tusiwe haraka sana kulaumiana, wala tusiwe haraka sana kulaumiana, tusiwe haraka kupiganisha na vita. Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Mungu anajua force yako, anajua nguvu yako, anajua udhaifu wako. Mungu ni baba. Mungu ni kimbilio. Mungu ni kimbilio. Mungu hawezi kutakia kibaya kwa bure, hapana. Kuna situation fulani zafikia ni kibaya kwako, lakini kumbe kwa Mungu sio kibaya, ni mafundisho. Unajua kuna watu ambao walipata kitu kirahisi wanashindwa kuichunga, lakini mtu ambaye alipata kitu kwa shida, kwa magumu, anaweza kuchunga hiyo kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Etape yote, situation yote, shida yote, mambo yote shetani Joseph alipitia ilikuwa fundisho kwake. Mungu alikuwa anamprepare. Unajua madharau inakuwa inatayarisha kuinuliwa. Wanasemaka madharau inatayarisha kuinuliwa. L'humiliation précède l'élévation. Na vita, mara mingi vita ya mingi kwako haikuwaki aseme ni shetani, hapana. Kuna vita ambao Mungu yeye pekee aliruhusu. Kumbe ile vita ni formation. Ni formation. Formation. Mungu atusaidie sana na akutie nguvu. Joseph akauziwa, kanunuliwa, wakauzwa, akaenda mpaka kwa wapi? Kwa Potifar. Potifar alikuwa grand sorcier, alikuwa mlozi mkubwa sana, mchawi mkubwa sana, lakini Mungu alikubali Joseph aikale kwake.
Kitu ya kwanza, wakati aliingia kwa Potifar, watu wa mwingine waliona kama ni esclave ndio anaingia mwingine, lakini Mungu aliona kama ni premier ministre ndio anaingia kwa nani? Kwa Potifar. Haleluya! Macho ya watu haiko macho ya Mungu, haiko gisi watu wanakuona ndio gisi Mungu anakuona. Hapana. Jipe moyo, acha kusumbua watu, acha kupigana watu, hawakuone, hawakuheshimie, sijui hawakukonsiderea. Achana na watu. Mungu akikuinua anakuinua. Mungu akikuweka juu, na mwenyewe alikuwa afungule macho atakuona. Kila kitu maisha kina wakati wake, yatosha Mungu akuone. Inawezekana watu wakuone, lakini isikusaidie kitu. Macho ya watu haitakusaidia kitu. Watu wako limite, wako na mipaka. Watu wako na mipaka maisha. Sio watu wote ambao watakuwa msaada kwako, hapana. Biblia inatuambia alainiwe na mtegemea mwanadamu. Wakati ungali unategemea mwanadamu, hautaona mkono wa Mungu, hapana. Alainiwe na mtegemea mwanadamu. Asema ni heri wale ambao wanamtegemea Mungu, ni kama mlima Sayuni isiyotikisika. Tegemea Mungu mu maisha yako. Sio jinsi watu wanakuona ndio Mungu anakuona, hapana. Inawezekana leo watu wakuone mtu wa bure, lakini kesho kumbe wewe ndio utakuwa msaada kwao. Inawezekana watu leo wasikuone, wasikukonsidere, peut-être Mungu anakuficha. Unajua ukakuwa plus visible mbele ya watu, ukaonekana sana mbele ya watu, watu watakuchoka na kuona wa bure. Wenda leo Mungu angali na kuficha, watu wasikukonsidere, wasikuone kwa maana juu kesho saa atakuinua, wajiulize huyu mtu anatoka wapi. Juu kuna vitu vingine ukiaparete leo utakufa mbio. Utakuwa sible ya vita ya watu, watakupiganisha na wakati ya hiyo enea. David alipakwa mafuta, lakini alirudia kupori kuchunga kondoo. Juu wakati ilikuwa hiyo enea. Lakini wakati saa ilienea, Saulo apende asipopenda, David alipita kwa ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Joseph akaingia nyumba ya Potifar. Inawezekana uishi na mtu mubaya maisha yako, na uombe Mungu akusepare naye, Mungu akatale. Kumbi kwa ule mtu mubaya kwako Mungu anakusteria information. Inawezekana uishi na mtu mubaya mwenye anaweza kuua, anaweza kufanyia kibaya, lakini asikuwe na memize juu yako, lakini Mungu anafanya yeye njoo akuprotege. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana mu maisha uishi na watu ambao hawakutaki, watu ambao hawakukonsidere, lakini Mungu anajua pourquoi wale watu wako pembeni yako. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha usiwe na jifanya nguvu kujitenga na watu, hapana. Acha Mungu akutenge na watu wabaya, lakini wewe usijitenge na watu wabaya, kwa sababu anaweza kuwa ni mubaya kwako ndio, lakini ni mzuri kwa Mungu pour ton intérêt. Anaweza kuwa na kutesa ndio, kumbe ile kutesa Mungu anajua pourquoi anamtia pembeni yako akutese. Jina la Bwana libarikiwe. Jaribu ikainuka. Mke wa Potifar akatamani Joseph. Bien-aimé, utapitia vita, lakini pamoja na Mungu utashinda. Tunapiganiaka mu victoire, hatupigani juu tupate victoire, maana tuna Mungu mzima. Vita ikaingia. Mke wa Potifar akapenda Joseph afanye dhambi, akapenda alale naye, azini na. Bien-aimé, usifanye dhambi juu kufurahisha mtu. Usifanye dhambi juu ulipata occasion kufanya dhambi. Angalia yule mtu ni nani na angalia Mungu ni nani. Usijipotezee heshima juu kufurahisha mtu. Usifanye dhambi juu furahishe wanadamu, hapana. Usifanye dhambi juu uliogopa mtu, hapana. Baki mwaminifu katika imani yako. Usifanye dhambi juu kupendeza mtu, hapana. Baki mwaminifu katika maisha yako. Baki mwaminifu kwa Mungu, ni ya maana. Maana kuna dhambi ya mingi nyo kifanya utakuwa unajipotezea neema. Kuna neema ambayo ukipoteza leo kusudi ipate iko probleme. Watu wameharibisha maisha yao kupitia kuogopa watu wengine. Kuna watu wameharibisha maisha yao juu ya kupenda wafurahishe watu wengine. Kesho utakonjugia verbe nyingine, utasema ningelijua kesho kwa trop tard. Kuna watu wamejiharibishia maisha
Kuna kitu unaweza kufanya saa hii, unafikiri unafanya kwa mzaa, unafikiri juu ufurahishe watu, lakini unajiharibishia maisha yako yote. Na kusudi urekipere tena baraka zako na kuwa problem, kusudi urekipere neema yako na kuwa problem. Kuna njia yenyewe Mungu ashaka trase maisha yako, pitia ile njia. Iwe ya mvula, pita ile njia. Iwe ya moto, pita ile njia. Usieshape mapenzi ya Mungu maisha yako, maana kuna mpango mzuri juu ya maisha yako. Mungu amekupangia mema, Mungu anakuwazia mema. Usitoke pembeni ya Mungu. Paulo akasema, ni nini nitanitenga na upendo wa Mungu? Eske ni njaa? Eske ni uchi? Mungu anakufanya uishi. Kisha usikatale Mungu juu ya kutafuta chakula, usikatale Mungu juu ya mavazi, usikatale Mungu juu ya mwili yako. Ni yeye amekupatia pumzi ya uhai. Akisema leo we basi, na inaishia pale. Hata munganga kuye kutoka wapi hawezi intervenir kama Mungu anasema basi. Ndio maana tuko na intérêt ya kugarde Mungu mu maisha yetu. Qu'il pleuve, qu'il neige, tupakie na Mungu. Mambo ikuwe mzuri, ikuwe mabaya, tukue na Mungu. Atukukua kwa Mungu juu tupate mazuri, hapana. Inawezekana pia mabaya tupate, lakini tutabakia katika miguu ya nani? Miguu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Joseph akasema, siwezi kufanya dhambi nikufurahishe wewe, nimkosee Mungu. Jaribu kaingia, wakamsemea bongo, mabongo avec preuve. Inawezekana wakusemea bongo, reputation yako iharibike. Acha wakuharibishie reputation chini ya jua. Wanaweza kukuharibishia kila kitu, lakini hawezi kuharibisha relation yako wewe na Mungu. Juu hakuna mtu anajua kwenye wewe ulikutana na Mungu. Hakuna mtu anajua nini unaongeaka na Mungu. Ndio maana usifurahishe watu ukosane na Mungu, hapana. Mungu ndio baba yako, Mungu ndio baba, Mungu ndio mwamba. Usifurahishe watu kisha ukosane na Mungu. Hata okazio ulipata okazio kufanya dhambi, usifanye dhambi juu ufurahishe watu. Biblia inatuambia Joseph akafikia kuingia mprison innocent. Acha wakusemee vibaya, lakini dhamiri yako ikuwe inashimama kwa kweli. Isiwe masemi ya watu, maisha yako ni kweli. Maana dhamiri yako, unaweza kusemea kitu nasema ni bongo 10, dhamiri yako nakwambia ni kweli, wewe ulifanya ile jambo. Ya maana watu wakusemee bongo mu maisha yako yote, reputation iharibiki, lakini ikuwe na ni bongo, ni ya maana sana. Kwa connecte na Mungu, baki mwaminifu kwa Mungu. Bakia mwaminifu kwa Mungu, ni ya maana maisha yako. Biblia inatuambia Joseph aliingia mprison, lakini pale mprison kumbe ilikuwa lieu de rendez-vous, ilikuwa fasi ambayo atakutana na mtu mwenye atampeleka kwenye ufalme. Joseph alikuwa premier ministre. Alikuwa mtu wa kuheshimika, alifikia kuwa mtu wa kuheshimika sana, lakini kusudi afikie pale kwenye ndoto yake ilitimilika, ilibidi apitie chemin, passage obligé. Ilikuwa ya magumu ndio, lakini Mungu alipanga. Ilikuwa ya shida ndio, lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Ilikuwa ya kulia ndio, lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Ilikuwa ya magumu ndio, lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Ilikuwa ya kulia ndio, lakini ilikuwa mpango wa Mungu. Kuna mpango mzuri wa Mungu juu ya maisha yako. Usikate tamaa. Baki mwaminifu katika neno la Mungu. Baki mwaminifu katika neno la Mungu. Bakia kwenye miguu ya Yesu. Uliza Mungu kila shida inapofikia, mwambie Mungu, Baba, nisaidie nitoke mwa hii shida. Pasua njia kwenye hakuna njia. Nisaidie Mungu niweze kushinda majaribu. Inawezekana jaribu ikufuate. Inawezekana problem zikufuate. Inawezekana nako kwenye utakimbilia sasa utafute msaada pale nako kuna kuharibikia, kisha unakosa mshimamo, unakosa uende wapi, unakosa ulilie nani, unakosa uite nani. Ndugu mpendwa, baki mwaminifu kwa Mungu. Ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Mawazo ya mtu sio mawazo ya Mungu, hapana. Mawazo ya mtu sio mawazo ya Mungu. Masemi ya watu sio masemi ya Mungu. Mungu ni mwaminifu. Bien-aimé, maisha ni ya Mungu. Kwenye uko bakia miguu ya Mungu. Usihangaike, usikate tamaa, usijiue, usijinyonge, hapana. Usijitukane, usijione kuwa wabure, hapana. Tanke ungali na pumua, inawezekana Mungu afanye kitu juu ya maisha yako. Acha nikuombe. Mungu, wewe mwenye uko unapitia shida, wewe mwenye uko magumu, wewe uko maproblem, wewe mwenye haujui uende wapi, haujui ulilie nani, acha nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, naombea ndugu amesikia neno hili.
unajua maisha yake, unajua problemu iko nazo, unajua shida na msumbua. Ninatangaza glory yako juu yake, natangaza ufungulivu, natangaza msaada katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikishukuru. Amen. Acha Mungu akubariki.